Kita ke informasi mancanegara, saudara. Militer Israel mengklaim telah menyerang sistem pertahanan udara Iran di Iran Barat dan Tengah. IDF merilis rekaman serangan ke salah satu sistem pertahanan udara Iran yang menyimpan rudal. Rudal ditargetkan untuk menyerang pesawat Israel. Israel mengklaim kehancuran sistem pertahanan udara tersebut demi melindungi warga sipil. Militer Iran merilis video rudal yang diluncurkan ke Israel, dan ini adalah serangan pertama sejak gencatan senjata perang Iran-Amerika Serikat pada awal April. Serangan meningkatkan kemungkinan kembalinya pertempuran sengit dan memperumit upaya mediasi untuk mengakhiri perang. Rudal-rudal balistik Iran meluncur ke daerah Palestina yang dikuasai Israel, saudara. Iran juga menutup wilayah udara di sisi barat Iran untuk bersiap menghadapi kemungkinan serangan balasan. Teheran telah memperingatkan Israel atas serangan di selatan Beirut tanpa peringatan pada Minggu pagi yang menentang permintaan Washington beberapa hari lalu untuk mundur. Kata Kemenkes Lebanon, serangan itu menewaskan 2 orang dan melukai 20 orang. Militer Iran IRGC juga meluncurkan serangan pesawat nirawak atau drone ke pasukan Israel di wilayah Palestina yang dikuasai Israel. Drone-drone itu ditempel pesan oleh Iran, bertuliskan, "Kami tidak akan meninggalkan Lebanon." Peluncuran drone-drone ini disebarkan media Iran, IRIB News. Iran membombardir Israel lantaran serangan ke Beirut. Penghentian serangan ke Lebanon merupakan salah satu syarat damai Iran dengan Amerika Serikat. Iran sebelumnya, saudara, telah memperingatkan bahwa jika kejahatan di Dahiyeh Beirut meluas, Iran akan menyerang target di wilayah pendudukan. متجاوز صهیونیستی با نقض مکرر آتش‌بس شرارت‌های خود علیه مردم مظلوم لبنان را با چراغ سبز و حمایت آمریکای جنایتکار و سکوت مجامع بین‌المللی روز به روز افزایش داده و با استفاده از سلاح‌های ممنوعه از جمله بمب‌های فسفوری مرتکب جنایات جنگی می‌گردد. با وجود هشدارهای قبلی جمهوری اسلامی ایران، رژیم کودککش صهیونیستی با عبور از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان ضاحیه بیروت را هدف قرار داده است. قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در ضاحیه بیروت اهدافی را در سرزمین‌های اشغالی مورد هجوم قرار می‌دهیم. Sementara itu, saudara, 5 orang dilaporkan tewas setelah sebuah mobil dihantam serangan udara di Tyre, tengah operasi militer Israel yang terus berlanjut di Lebanon Selatan. Rekaman video di lokasi memperlihatkan detik-detik terjadinya ledakan disusul kepulan asap yang membumbung tinggi. Video tersebut juga menampilkan petugas medis dan warga yang berada di lokasi ledakan, sebuah drone yang melintas, serta sejumlah kendaraan yang rusak dengan puing-puing yang berserakan di tanah. Petugas medis dilaporkan terluka dalam insiden tersebut dan telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu, saudara, pihak pertahanan sipil setempat mengonfirmasi bahwa serangan udara tersebut menewaskan 5 orang. Kita ke London, Inggris, saudara. Kebakaran hebat melanda sebuah pusat daur ulang di kawasan Bermondsey, London Selatan pada Senin waktu setempat. 15 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Rekaman video memperlihatkan kepulan asap hitam tebal terlihat membumbung tinggi di langit London pada hari Senin. Saat petugas pemadam kebakaran berjuang menjinakkan kobaran api di sebuah pusat daur ulang di bagian selatan kota. Dinas Pemadam Kebakaran London mengatakan 15 mobil pemadam dan sekitar 100 personil telah dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan kebakaran di kawasan Bermondsey tersebut. Informasi usai jeda, saudara, limbah minyak goreng kerap terbuang begitu saja.